but amheru gwizoba ebintu kubera asisikare omuntu kwarafe itwe tukuza kuronda mwebembezi omwana muhagera itwe tuza kucondoza kumanya ekibereho nkiha kuba aragiye nkasasira no wateirogo ntwija kwakira kasasira first ndakagire kuronda tutakuza kuronda umutumire because already abantu hatahantu babaje mu campaigning ati ukurikiza umuntu cyakugambira ubu kuhagera abenshi no banoza kurumba kandi bari and of course na neza violence okubaho no kushaka ngo nababebembezi icyo rebere ngo district security committee meetings zishitama zigeza kwabura abebembezi okubene kubana betwaza omugambirire na no mukorera bantu baronda karuru kabo because umukorere yawe na no mugambirire ubwiro bw'injineretera n'abahagizi bawo nabo bayetwaza batyo nabasa kubotari implicated actions zabo but directly when komuntu nobasa ku driving abantu abakuhagera gukora ikintu icyo bakubiye batakukora so iwe niwe ine kuba no bahabura niwe ine kuba no bahumuriza ukajya uti iki tukomaha tugende iki cyayanga reka turonde umuhanda ugundi so twena twinomoga and of course itwenkaibyo kwerinda we are very committed security agencies zonas are very committed to tukora hamwe ba stakeholders beitu muri abebembezi district level bakao aba office ya RDC we are very committed and we are monitoring situations on ground and tomorrow ni manya twena ntuza kukerera karaheru kureba ngo twakora terevera bintu bigenda umesho